ama-statistics ayenza khuluma ngama-councillors esashare labo. I've seen ama-councillors they organize ama-meetings, they share kuma-community feedback meetings, all these things. Okunye futhi nasikhangela ama-statistics ethu koBulawayo la, and even in other cities. Sithola ukuthi obaba balutshwane abahamba ukuyahlolwa. Ukuyahlolwa HIV. Hayi balutshwane nani labo balutshwane. Sisonke bobaba. Yes, angikwazi ukwenza sithethele emva kuyini kodwa ke obaba balutshwane. Kodwa ke into ke esihluphayo thina njenge-National AIDS Council yikuthi inani lalabo abatholakala belegcikwane obaba liyanda koBulawayo. Lingizwe kahle. Yeah, lapho esingani sile-challenge khona ngoba i-positivity rate amongst ama-males iyakhuphuka. Lanxa of course lokhu iphansi kulabo mama, but i-positivity rate kubola iyakhuphuka. Nasikhangela ama-statistics.